nhớ rong chọc huy sẽ đời à của khu công lo nè nó cứ khi bé sĩ exam gì à khi cho này cầnจัดประเภทจัดทีรวมคะแนนเฉลี่ยคะแนนเลยอ่ะวันเดชับเลยเนาะเป้อยู่หมู่สังแต่ตารางเราจ่อห้องเนาะวันเดชัยอ่ะเนาะจะเป็นแค่ขนาดอ่ะออนบูเดอร์เนาะอ่ะเนาะจะแต่ละเนาะอ่ะจะต่อไปเนาะเป้อยู่ว่าลำดับขนาดอ่ะขนาดหนึ่งลำดับที่อีเวชเล็กอีตัวอ่ะลำดับเนาะเป้สามารถเป้ว่าต่อออมแบบอ่ะแบบที่อีก็เนาะก็จีจุงกีรออ่ะจุงกีรออ่ะยังแค่ขนาดอ่ะนี่แต่ขนาดยังแค่ขนาดอ่ะchỉ series này à trên này bảo vệ trời này à bảo vệ trời nó yếu bé này àวิธีที่อ้อจะก็สีสูตรอ่ะก็โชว์nóเท่ากับ a เป้อ่ะก็ใช้ฐานนอกนี้ฐาน a แถวนอกแถวที่เป้อ่ะจะนี่ใช้ a เป้อ่ะเท่าตัวห้องโชว์ต่อนอนหนึ่งบัวตัวอีอ่ะบัวตัวอีอ่ะนี่เท่าตัวห้อง a เป้น้ำบัวตัวอีก็อินเตอร์ตัวอย่างนี่แต่อ้ออ่ะยี่ถงก็ขีดไล่ห้องหน่อยยี่ห้องหอการnóก็chỉ thàขีดไล่là tôi à có chỉ trú gì lo xí à nó xí à cho nên lo đi nói à chị không nói bé kho cho nó được chọn tới còn nó trong coi à kho gọi nó sẵn chui à nó chỉ trong coi à nó bé khác không nói à đi nói à còn nó bé kho còn nó gọi nó quậy không à bé select ởห้องnó ok à chị bé khác không nói à cho nên sao nói à vậy có sẽ giờห้องnó có sẽ giờห้องnó nữ lo mẹ nó nữ chuyện coi à bây giờ coi à nếu mua bé vị thì coi à cho nó này nếu mua bé vị thì coi vị thì ý gì có chỉ chú à có chỉ chú đi nói à chú đi chả tôi à chú đi nói à chú đi nói họ vị thì đi ó vậy có chỉ có tên hình trời nó chỉ được bảo vệ trời khả năng để tụi tự có sâu này à họ vị thì bé vậy có select thân thôi à có sẽ có select thân thôi à không nói à nói à đi nói à vậy có mạng coi à có chú nói à chú nói chỉ chọn tới nó nữa bảo một xíu lôi rồi à tan thôi à có chỉ có tên nó chỉ nữa bảo một trời cho khả năng để chọn tới cái soi à này àต่อไปเราจะไปขีดไล่คะแนนเนี่ยรวมเนี่ยคะแนนรวมเราเนี่ยตัวสู้เนี่ยเท่ากับ3เนี่ยเปิดวงเล็บเจก็คลิกเมาส์ตัวนี้ก็มาจูร้อยหน่อยอ่ะจูเราชอบเขาหน่อยอ่ะก็จูเราชอบเขาพละศึกษานั่นใช่อ่ะเจก็หน่อยก็อันนู้นอินเตอร์อ่ะอินเตอร์หน่อยอ่ะเจเขาก็ขีดไล่ห้องเจก็ขีดขีดไล่ห้องหัวก้าตัวอ่ะก็ขีดไล่หน่อยเจก็จีจูเคียงกี่ร้อยใช่อ่ะจูเคียงกี่ร้อยเจนี้ขีดไล่อัตโนมัติเลยอ่ะนี่นะอ่ะเจห้องนอนตัวสู้เนี่ยห้องสาลีอันนี้อ่ะสู้เนี่ยอย่าเอเวอเรสต์อ่ะน้อยอ่ะนี่น้อยอ่ะเปิดลงเลยเจก็ชี้อ่ะมาตาด้วยอ่ะจูดักอะไรนี่นอนด้วยอ่ะเราชอบเขานอนใช่อ่ะเจน้อยอ่ะเจก็อินเตอร์ด้วยอ่ะเจเขาก็ขีดไล่ห้องเจก็ขีดขีดไล่ห้องก็ใช่อ่ะก็จีจูเคียงร้อยอ่ะมาตาใช่อ่ะนี่นอนใช่อ่ะเจห้องจัดทีน้อยอ่ะเจนี่ตัวสู้นี่อ่ะเท่ากับแรงอ่ะเปิดลงเลยอ่ะเจก็ขีดอินพาวน์ได้ใจอ่ะก็ขีดอินพาวน์ก็จอมเมาส์ก็จุดrồiก็ดักจูหล่อด้วยอ่ะก็ดักขีดเชือกดักจูหล่อด้วยอ่ะนี่นายอ่ะนี่อ่ะthìก็họ nói thì có lẽ nhẹ FNC à nhưng có sử không tăng tố thì có lẽ nhẹ FC sẽ à tại sử có sử không một thử là nó buộc thì có lẽ nhẹ FN được keyboard buông thôi FC à chỉ có mà anh lệp đây à Inter đây à tại nó có chỉ chú khen gì là sẽ àนี่นายอ่ะห้องนอนห้องตัวสุดจัดประเภทนอนจะหนึ่งเท่ากับ if อ่ะ if เพิ่มลงเล็บ and อ่ะ j and เพิ่มลงเล็บเท่านายก็ไล่ไปขีดไล่แต่ละห้องหน่อยอ่ะก็ไล่กำหนดแต่ละห้องหน่อยอ่ะใหญ่กว่าหรือเกือบเท่ากับ
xa nó sai ạ ok chuột ạ thì chỉ không toàn thế là thế ạ thì như qua lực cướp thâu cặp xa thế ạ thì chuột rồi ạ không toàn thế là ý dạng rồi thế ạ như qua lực cướp thâu cặp xa thế ạ bé nó gì nên bé cũ có pi kẹp nó gì bé bằng cái chỗ nên thế sai ạ còn tại vì nó sửa nó tao này ạ nó chỉ có vàng 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 nhẹ con thô vi hay ạ có pi gì nhẹ con thô vi như vậy nữa đây ạ đây ạ chỉ cho con nói ạ chỉ có mấy chú lực tại có anh uống lấy vấn đề ạ chỉ có đã số mấy chú chị số dùng rồi số số kết ở đâu con nói ạ kết ở con nói gì các bạn nói ạ chủ rồi ạ chỉ có đã có pi lửa con nói nữa nói ạ có pi control C ạ chỉ vàng đôi ạ các vàng ạ vàng đôi ạ ta chỉ bé con nó bé đấy 40 G ạ bé ở kho con nó ô có ô lệch rồi ạ bây giờ bé ở kho có nửa lấy kênh bì bé ở kho lệch rồi ạ kho có than thôi ạ nói ạ giờ con nó bé kho tùm bì ạ bé ở lấy tùi lấy cái bì này kho tùm bì ạ chỉ bé nhẹ vùng dìm ót tê chỉ bé khám rồi ạ chỉ bé ăn uống lấy ạ đừng ăn uống lấy ót tê ạ nói ạ chỉ có inter rồi ạ nửa lấy cái bì ạ tụi nó có sẽ cho khán nó lấy từ trâu nửa lấy cái bì hết ạ có chỉ lấy không vậy có chỉ trước kia là hết ạ in nó sẽ ạ in nó nửa ngay ngay nó sẽ ạ thì nó cút tiền đi nó hơn đây ạ thì tôi chọn tàu này sẽ của đây video này ạ bé mà xin chữ rồi được đây ạ